prestasi kahiji berdaya juara. Tiup. Parang na binu. Balalasar. Mana? Di mana? Bapak Adil, anu mana? Bapak Ahim, anu mana? Ayo, orang ibu. Tidak usah kepada
Ede sang cintru namanya Bapak Hakulcan Next one. Kemang Tanjung, Kemang Tanjung. Ada sawaran ke kantor. Bila ini nyawer segala, jika nak kalau perlu waktu. Itu mah di belakang. Hey tim hore. Hore. Dah.